Mogu da vam kažem da ja lično nisam iznenađen dejstvima avijacije NATO pakta, niti odobrenjem za tako dejstva od Ujedinjenih nacija, jer su Ujedinjene nacije odgovorne za sve žrtve srpskog naroda u ovome ratu, jer su one i dozvolile da se komandanjem bivše Jugoslavije učini ponovo zločin protiv srpskog naroda, nažalost po treći put jasno opredeljeni da stvar rješavanja krize u bivšoj Bosni i Hercegovini ide političkim sredstvima, ne ratu. Nema potrebe protiv nas da se interveniše, jer one snage koje bi intervenisale na njihovim prostorima i u njihovim matičnim državama mi nemamo ni jednog vojnika, niti bilo kakve ratne ambicije, niti bilo kakve druge. A ako uzlete avioni iz Italije? To ćemo da vidimo. Oni lete i sada, ali lete u misiji nadgledanja i u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti. U slučaju da promijene? A u slučaju, nisam ja baba gatara da ti kažem, u slučaju ovo i ono. U slučaju da budemo napadnuti, branili bi se svim sredstvima kao što smo se branili i od dosadašnje napada Hrvatsko-muslimanske koalicije. Da bi smela ta Holandija da napadne samostalno, ne vjerujem da bi smela i rati komičan ja ne znam da li to ovi umetnici mogu da izraze bolje od nas vojnika, da jedna Holandija po naređenju Amerike dođe i bombarduje neki narod, kakav je bombardovao srpski narod. Samo svojom avijacijom, znate, taj nesretni njihov Van der Broek, on je učinio velika zla i dao veliki doprinos raspadu bivše. Gospodinu neće biti prijatno što da ja prozivam, on je još moćan u Evropskoj. Generala Roza znam i visoko cenim, mladi, perspektivan general sa dobrom školom, dobrim iskustvom, ofanzivac, znam i njegove ratne zasluge na Falklandima. O tome mogu da razgovaram sa generalom Rouzom, ali bi dobro bilo koliko je njegovo oružje na Falklandima bilo pod mojom kontrolom, da se u toj meri zalaže i za kontrolu. Jer mi ne želimo da tuđe oružje brani naš narod, našu djecu i žene, našu zemlju. To je naše iskonsko pravo. Završio sam.